Çünkü çok söz ekerin Cürüğün işten sezer Tatıktı bekenzinde Zamanın söylür gezer Atake vay Cılt etken sanamızda Samodun özüzda Mayık dişeli, görüşeli, çolukşalı, süyüneli, kuvarışalı, ırdaşalı, cırgaşalı dep bardığızlardı, en yakın adamlardı bardığızlardı çoğultu oturgan uçur. Annemesi hurmatlı meymanlar bardığızlar bana
tığında kalıp alıstan mı jakından mı bardığınızlar, gelip aldığınızlar. Bayram apamdın balava kırasın, kız kırkın köyü olan neverelerim aldığınızlarga, bardığınızların aldığınızlarga çakırıp alayın. Mına uşul üy bölösümünen bardığın koştup Kazak Kırgız aytışlarında jengiçi olup gelişken Kırgız'ın toylarında komuzun bolgarmap ululardın ulu jolunu ulatkan kırga Esenbay ulu tınçtık Javayev Esen Mırzanın koştuğusunda Salvor atamdan ey bilesin çakırıp alalım. Bir ol Javayev. Jana Esen Mırza, var bolыңыздар, çok rahmat. Hurmatlı mehmanlar, mana o'sha yerda Salvor atamizni uy bilesi bilan kirgizib oldi. Anda Besata endi bari kutib qoldi. To'yning ochilishini apam ko'ngizlar qildilar. Andan keyin dasturxonga qo'l sunamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga cheksiz maqtovli bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam salovat olsun. Bugün şimdi bizim böyle 70 yaşka çıkıp kaldı. Baldarım, kızlarım çoğulup şu toydu. Başta atar. Kuş gelmişler. Şu tatlıkay toydu. Gönüldü. Öt görüp kalıp dileyiniz ayetip beni yüreğini çıkarıp getirmişler.
toydu açıkta жарыялайт. Алдыңарга аш койдум, бош койдум деп дагы болуп билиңиздер. Bana gelin ata. Eymi apa gelin siz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alamı yaratkan, meyveli rayını kudretli Allah'a çeşitlik maktulu görüşümler olsun. Muhammed Aleyhisselam Peygamberimize salamlar, cana salavatlar olsun. Bugünkü günümüzde Allah'a sizler benim olsun. Dünyada cana ahirette başlanan көп жақсылықтар қоштосын. Dünyada tinchlik болсын, жүрегімізде иман болсын, барыбыздың барар жеріміз ақиретте бейіш болсын. Амансыздарбы, ардактуу биздин эң кымбат, эң сыйлуу коноктор. 70 жаш Кутман Курак тоюбузга куш келипсиздер. Жаңгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, алдыңыздардагы даамды уступ дасторкондон маанайыңыздарды көтөрүп, оюн зоокко катышып, конокторубуздан болуп кетиңиздер. Келгениңиздерге Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Rahmat, barbolыңыздар. Qara, сүрөтчүлөр барбы? Үй бүлөлүк. Qara келгиле, жакын турабыз. Ата, апа, орун алыңыздар. Rahmat, qara орун алыңыздар. Ağalar, жеңелер, эжелер, орун ала бериңиздер. Rahmat, qara. Үйдө барып отуруңуздар. Каалуу тилектерди угуңуздар. Азыр баталарды беришет, баталарды угуңуздар. Kalan adamlar gelebiliriz. Hurmatlı mehmanlar, vaqt korotmasa men kaalı tileklerge кезек бере берейин. Бүгүн эң жакшы ак тилектерди баталарды айтабыз деп, кубанычты тек бөлүшөбүз деп келдик. Касымбек атамды баштап бул жерге чакырайын, кана келиңиздер. Ушунун арасында бүт агалар, апалар, аталар, эжелер бар. Баштап Зейнеш, Макин, Сайра, Шабил, Айне, Чынара, Света, Калыбек, Даша. Başta para getirdikler. Zeyne şapaları başta. Cevap getirdikler bana. Kalыбek, Daşa, Şükür, Kadirgül. Para getirdikler. Cevapı Atatürk. Geldikler bana. Üniversitenin жетимишинде ойлоп турат, ошондо туугандарын, тазы, жолдош менчарын, туугандарын баарын чакырып, элдин бата салайын деп, ошондо 880-ге чык, 90-га чык, андан ары Кудай берген жашта жаша. Ушу балдарга кыздарыңа рахмат. Ушулар чоңдуклар сени тоюңду өткөрүп, senin atan kalganla, şurada oturan bağırmaya Kudai deyip solup versin. Orada el işletleri sınıf olsun, topçuluk olsun, toyuna toy ulanıyorsun her zaman. Gelgen konoktor, Samor Murtuğan'ın torgolu toyun kut bolsun, ömürün uzun bolsun, densolukta bol. Bizdin arabızda Alpayı, Alpaygan, Алышқа байбиче болғылар майрам өкөңөр заманды көрмөгүлө небере чөйрөлөрүңөрдү өстүрүп жетелеп дегендей биздин арабызда демебесин көбөйлө туралы барбыз. Дайыр жолу тоюңар кут болсун, ден соолукта бол. Биринчи орун ден соолук. Майрам жакшылап кара бир тууганыңды, ато кетирип жүрөм сени. Бүгүнкү 70 жашка болсун, ушу майрам өкмөр, ушу тапкан баталардын жакшылыктарын көрүп, неберелердин жакшылыктарын көрүп, ушулардын сыйында эле жүргөргүлө, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, өкмөр тең каргыла, эмне дейм да, ушул жакшылыктардын үстүндө жүргүлө биздин арабызда эле. Ошо жеңел өкмөр
үйлөрүнүн аягына желип бирге болгонуш аман эсен ден соолукта бирге өмүр сүргүлө кыздар балдардын жакшылыгын көрүп ошол кичинде төрүндө сыйлуу конок болуп жүрө бергиле балдардын жакшылыгын тең көрөлү баарыбыз ошол жерде келген коноктордун баарына кааларым ден соолук узун өмүр тынчтык нийлеште тынчтык жакшылыгыңар көп болсун жакшылыгыңарга көп болуп жүрө берели туугандар Sağolun belki öğrencine olan günler kutlu olsun. Ömürlü olma gidelim oyun satkadık gibi. Bağdayda olsun. Belki Cemil toylar kutlu olsun. Dil soluk sizlerge, жақшылық, бақчылық, топчылық, балдардың жанына ушундай жашнакай болуп жадырап жайнап жүрө бергиле, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Только силерге жакшылык каалайм. До конца 100га чыктылар бирге колдорун ачып беке. Sürekli çuval çok geliniz. Kana geliniz yani. Süyleyip buradayım degiler olsa uyalmayı tartılmayı aytınızlar mikrofon vereyim. Belişkiler. Akçan alamasın, tuğan günü menen, tuğan kutlu olsun. Sizge arına bir şingil, açtık var aytkanda. Rüspay Abdülkadir'in tuğulgan жерди сагындым деген. Тапала, сапала. Олақты жаппайсыңдар. Убайым тартып алыстан, узатып бардык нерсени, сарыры кылып аңсыздан, сагындым туğulgan жер сени. Sarı kılıp ansızdan, sağındım tuğan cem seni. Elçilik daim meyke, esinde ne çıkmayt eylesin, seni cirim daim denemeden, sezindi bilet ben tuğanlar bileyse, aksanlar bileyse. Bunda bileyse. Kanatın olsa ölümen, kalkıla buçuk komsomu dey, kaledaygan sarı tabana, karnı aç bulup komsomu dey, kaledaygan sakkan tavar, tıyılbay takır kusalır, tıyılbay koydu sanalar, tıyılbay takır kusalır, tıyılbay koydu sanalar. Güzel, en basit benim ailelerinden var olunuz. Rahmat, bilekler kutlu olsun, var olunuzlar. Ardayım жақшылықта жүріңіздер. Бәрекелді. Уақытты ұмытпай daha бір қалу тілекті шақырып әлейін. Атауыздың bir туғандарын шақырайын. Келіңіздер. Ниязбек ағамыз баштап. Келіңіздер бana. Ниязбек аға баштаған. Катя, Асыл, Isken, Gülzat, Yıldız, Miko, Толқын, Бақтияр, Мермет. Қана келіңіздер. Кипка деген жаңа башқа туғандар, bir туғандар келіңіздер. Келіңіздер ғана, атауымыздың bir туғандары. Ардайым. Құдай бұйырса, Айкеміз, Айкемнің 70 жылдық мерекесіне чоғырып атабыз. Енді айлай. Қуаныштымын мына. Айке, 70 жылдығыңыз құт болсын.
Ушул бойдон токтоп калбай буюрса 80 убагындырыңыз. Экөөңүздөр колтук ташып. Чөбөрө жетер эле. Аман эсен болгула. Эмне дейсиз? Баарыңыздарга ден соолук. Сиздер да 70-ге чыктыңыздар, той бердиңиздер, 80-ге чыктыңыз, 90-га чыктыңыздар. Буюрса ушундай тойда кездешели. Assalamu alaikum, hurmatly konaklar. Hoş gelipsizler. Bugün Baykem Tuğla'nın belgili otuşuğu Ramos bir yaşakay göğünü açıp oturup gelipsizler. Baykem olsa kalarım, uzun önü, cegabelde kollarını açıp, direğin ardına geçsin. Balgar'ın, Kaptamız'ın, Yakşıl'ın görgülü. Мына жыл жаңырганда Байкен менен жеңемдин үйүндө жакшынакай жаңырып болуп атат. Жыл жаңырып бирдем алыш керек деп ушинтип өзүнүн жүрөгүнөн чыккан кудагыйларын, тууган уругун, жээк жатын, айыл журтун эң жакшы санаалаш адамдарын чогултуп, ушу 70 жылдык мааракесин сиздер менен чогуу белгилеп жакшынакай жашаанды өткөзүп атат. Ушул Байкенин 70 жаштык мааракеси кут болсун, өмүрлүү болуңуз. Сиздин акыл насаат сөздөрүңүздү ушу балдарыңыз, уулдарыңыз, жаштарыңыз угуп жүрсүн. Мындан кийин 10 жылдан кийин 80 жылдык ушинтип түгөл чогулуп, түгөл белгилеп отуралы. Жеге сизге да рахмат. Ушунча эки бала, эки кызды тарбиялап өстүрүп, ушу балдар кыздарыбыздын инициативасы менен ушу той өтүп атат деп ойлойм. Ушундай жакшынакай тарбиялаган балдардын ушундай сиздин мааракеңизди өткөрүп берип атканына балдарга да ыраазычылык билдире кетейин. Өмүрлүү болуңуздар. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Байке жеңе, Байке сиздин бүгүнкү топол тоюңуз кут болсун, 70 жаш кураңыз. Ден соолукка бай болуңуз, уулдун урматын, кыздын кызматын көрүңүз. Аман болуңуз биздин маңдайыбызда. Ошо дөөлөттү каалып кетем сиздерге. Көп жашаңыздар. Кол чабуулар жокпу? Арбаңыздар, саламатсыздарбы, кандай жетип алдыңыздар? Урматтуу биздин коноктор, баарыңыздарды ушул тойдо ачык маанай, жарык маанайда жакшы көңүлдүү отуруп бериңиздерди өтүнөбүз. Экинчиден аке жеңе туулган күнүңүздөр бүгүнкү. Собственный туулган күнү акебиздин. Бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Эң биринчиден ден соолук болсун, Аллах таалам берген жашачыңыз. Биз айта албайт экенбиз да мынчага деп, Аллах таалам өмүрүңүздү узун кылсын. Жашоо күнүңүздөрдү берекелүү кылсын. Аллах таалам кай жактан болсо да сиздерди колдоп, балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын жакшылыктардын сый урматтын үстүндө дөөлөттүү, бактылуу кадырга жетиңиздер. Баарыбыз тең кемебей, катарыбыз кемебей, ушундай жакшылык тойлордо тууган уруктарыбыз менен, конокторубуз менен дайым жакшылыкта тойдун үстүндө жүрөлү. Ошондой эле кирип келген жаңы жылыбыз той менен башталды. Кудай буйрса, ушул жылды дагы тойдун аягына чейин тойлор эле боло берсин. Жамандыктан Аллах таалам алыс кылсын, жакшылыкты жараштырсын. Ар дайым тойдо жолугуштуралы. Жакшы отуруңуздар. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү коноктор. Куш келсиңер биздин ушундай жакшынакай дасторкондун үстүнө, жакшынакай биздин жакшы күнүбүзгө атамдын бүгүн туулган күнү 70 жашка толуп турат. Ата сизге ден соолук, жеңем экөөңөр ар дайым эле күлүп жайнап төрүбүздө жүргүлө. Кичинекей кызым. 70 жыл өмүрдүн даңктуу белеси, акылмандык, сабыр толгон берекеси, үй бүлөгө тирек болуп ар дайым сиз болдуңуз жашоонун чыныгы керемети. Жар жериңиз Майрам апа асыл жар, өмүрдүү үй ынтымактын куту бар. Кол кармашып бирге өткөн өмүр жолдо сиздерге тең бакыттуу жыл сейрек бар. Уулдарыңыз Руслан менен Улан бар. Тирегиңиз, сыймыгыңыз, ишенимдар.
Kızlarımız rahat mahabat bolup, жашоомузга жылуулук, нур чачканалар. Ден соолукта узун өмүр каалайбыз. 100гө чыгып небелерди багайсыз. 70 жаш сыймык менен косулган кут болсун деп чын жүрөктөн арнайбыз. Баракелде, жакшы бир белек бериңизчи. Кана, той элер белек, жеңе. Ыйлап болгон жеңебизге. Баракелде, дагы барбы? Болду. Азыр шашпа, сүрөткө түшүп анан чогуу тапшырабыз. Келиңиз, атапа, сүрөткө түшүп коелу. Андан кийин келиңиз. Бир тууганга багыштай эме кылып, тапшырып, куттуктап мурдак коелу Жылдыз келин экөөбүз. Belek alып koyduğumuzda bana geldi. Rahmat, muzika rahmat atkardı. Andan keyin kalısı kılıp atam jaktın ata jurtum, tuğandарын çakırıp, Майрам апам жақты çakırıp alsam bolboy. Анда эмесе Салмауыр атамдын кайын журту Майрам апамдын төркүндөрүн чакырайын. Кана келиңиздер. Sen Mazalmay geçip baştan gelingizler kana. Gülsara jenge, Zamir jese, Klara eje baştan jalpı Майрам апамдын төркүндөрү келиңиздер. Албай, Анара, Болот, Эркин, Жумабек, Сейит, Гүлсара, Жанна. Кылыктанба сулуу кыз, кылыктанба.
jurtu. Kimden başlayız kana? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 18 Muharrem Padişahı Subhanallah Teala çekiştik maktabı olsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat duruplar olsun. Bugün bazı Allah Ta'alam nasip kılıp şeyden salvarıdır. 70 yıldır Torkolu toyunda yolu bulman mümkün bir vatat. Allah Ta'alama çekiştik maktabı olsun. Peygamberimiz salavat olsun. Emimde değilken. Geldiği çıkan 70 yaştan 70'e çıkıp 70 kuran Torkolu toyunun kutlu olsun attım. Mayramı var, ömür boyu kalda öldürdüler, çoğayttılar, ezine yetkizdiler, büyülediler. Turmuşka kadar çağırdılar, şunun bağırı eline büyülelik, ıntımaktın berekesi de. Emin şu kutmanlı bırak 70 yaşın bu tamaşacasımız, bu Allah Ta'adan bergen nematı, hurmatı. Emin şu 70 yaşanan deyinler Alman işlerine ilgilik olup bandarın hurmatlar, kızların hurmatlar, anayı tuğanın hurmatlar al vakta sıydın içinde bir evet neyse olun göküm olsun 80 için 90 olacak yüzgörçük Allah Ta'dan bergen yaşlı yaşa biz ayda öyle gerek olsa 120 yaşında bekliyoruz. Şunun için Allah'tan көп salavat aytып, Allah'tan suranıp, elibizge jutuşçılık versin, takıvatçılık versin. Şunday ildat toyundan arasında barımız birgelikte yollaşıp yürüyebilirler. Davir yolu kutmamız bilen davir yolu kutlayın. Salmur bayram bugünkü toyuңар kutlu olsun. Salmur Torkolu toyuң kutlu olsun. Ömrün uzun bolup, dil soluğun için bolup, ömür balkayıp, bay biçe olup, tötün görkü olup, öyle jürüverdiler. Oşo baldarыңардын небере чөбөрөлөрүн өрдү көрүп, жакшылыктардын баарын көрүп, оорубай, оорун эски жыл менен калтырып мына жаңы жылыңар кутlu olsun. Жаңы жыл менен жакшылыктар келсин, ушундай тойлор башталды, тойлор боло берсин. Эми бүт эле туугандар, куда сүйөктөр, жолдоштор отурат, баарыңардын жаңы жылыңар менен ушул жыл жакшы жыл болуп, бүт эле келген адам тууган коноктордун баарына жакшылык той каалайм, ушул салмурду кылайын. Өкүңөр дайыма жакшылык эле жүргүлө, тоюңарга эле келип жүрөлү дайыма. Ошол той. Rahmat. Ana yengiga qara. Keling. Qanaqa beremiz? Salmur бүгүнкү Torkolu toyuң кутlu olsun, 70 жашың ömrüň uzun bolsun. Ошо балдарыңдын жакшылыгын, кыздарыңдын жакшылыгын көрүп, ушул балдарың, кыздарың ушинтип элди, ушунча тууган урукту, кайын урукту дегендей жора жолдошту баарын чакырып ушул жерде чогултуп 70 жашыңды белгилеп атыр. Ушул балдарга Кудай Таалам өмүр берсин, чын ден соолук берсин. Ошо силердин маңдайыңарда аман эсен жүрө берсин. Майрам өкүңөр такай жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Небере жетелеп калдыңар, чөбөрө көргүлө, аман бол. Жакшылыктын ичинде жүрө бергиле, аман эсен. Жакшылык болсун, үйүңдө такай той болсун, алтыным. Жакшылыкта көрүшөлү. Rahmat. Tağırınlar. Bugünkü toyun konakları geldi. En kalanlı, en baylık bu dünyada. Den solup, den solup, çın olup, ömrümüz uzun olup, yüzgü açığımız, eceklerle olur, telengarlı kaçıp, şu balları öldürüp, çocuk toyun verip, oşulun toyunda erkelep, manaylardan gülkü etmeyin. Töründe oynayıp duruyoruz. Амансыздарбы, ардактуу Ак Тас Торколдун ажарын ачкан бүгүнкү Салмор жездемдин 70 жылдык юбилейине шашылып келген жаш адамдар, бар болуңуздар, кирип келген жаңы жылыңыздар менен кычыраган кышта төрөлүп, ак бешикке бөлөнгөн жезде бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Жаш жылдан кийип, кемселди жезде, жаап жаш бойдон турасың жезде, кадырла
Adayım, 70 yaş girip geldi şaştırıp, beldingizge bir topuruş bastırıp, ata-ana kayırıvalar bosumcu, ötüp ketken 18 yaş, 25 yaş bıraktı. Uzun bömür, ceviz kabı, nefeli, akırı bir sokpoy kanat bulcuruk, andan görü sıylaşalı tuğandar, ansız dili, caşı ötüp, ömür ötüp baratar. Jetmiş ki dağı yaşlar ulanıp, Cezde aramızda yürümekçi kuvanıp, oğlun görüp vurmadın, kızdın görüp kızmadın, Cezde yüzüme çıktı layım. Barakallahlar. Geldiniz. Ecege geldiniz. Arno konser görgöndeyle oldum. Geldiniz kalan. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тойго келген урматтуу коноктор, урматтуу жезде, бүгүнкү өздүк майрамыңыз 70 жаш юбилейиңиз кут болсун. Аман болуңуз. Майрам эжекем экөөңүздөргө бакубат каарылып, уул кыздарыңыздын суйурматын көрүңүз. Небере чөбөрөлөрүңүз көп болсун. Аман болуңуздар. Рахмат. Бар болыңыз. Rahmanirrahim. Salam salam. Bayramlar olsun. Şükürler Allah'a aytaylı. Бүгүнкү 70 жылдык майрамыбыз менен куттуктайбыз. Эже менен 70 канча жыл болду? 50 жылдык бирге жашоону көрдүңүздөр. Эки кыз, эки эркекти багып чоңойттуңуздар. Бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Алла Таалам канча жашоо берсе да кол кармашып акылга жашоону балдарыңардын сыйдуу болуп, биздин арабызда жаркырап жанып жүрө бериңиздер. Силердин артыңыздардан биз ээрчип келе берели. Алла кааласа иштинде тойлордо болуп, чогуу тоондар тойлордо тойлор кут болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым бирге 90 жашка бирге чыккыла, балдарыңыздар аман болсун. Баракелде. Алла тириктер кабыл болсун. Ал болуңуздар. Жасы ошо туган күн кут болсун, 70 жаш. Мен ошо балдар, кыздарым рахмат. Ошо той берип аткан. Ошо 70 жаш, 80, 90, 100ге чейин Кудай буйрса тойлор ошо улана берсин сени. Ар жакшылык болсун, баарына жетишип калат. Ошо. Рахмат. Кана келиңиz. Ата келиңиz, сүрөткө чыкпайлы. Чогуу бир туугандар менен сүрөткө чыкпайлы. Мени соккасын бергиле.
Tökmakınız atayın toyelerin alıp girişti. Akınlar Kırgız'ı toyu Tökmakandarsız ötpek. Anda bize Tökmakandarda da bir şakırayın. Anca çağırmaları tartılan anda keyin uzatayın. Aldığınızlarga Esenbay oğlu Tınçtır jana Jamayev Esen Kırgız'ı kıran jigitleri. Assalamu aleykum, halkım amandaşıp kayradan altınday bulgun akınдар ağayın elge sayragan. Alemin ağayın elin akın kamala kandarın çavuşsa, akındarın silergen altınday sözün tandagan. Bugünkü bulgun toydağı buyurulgan eken Allah'dan. Andan aldığını göstermen dağı, kadamımdı taştayın. Ağayın Kırgız elge bir, kaytıp altoz keptin aytmayın. Akındarın argaçan, altınday sözü taptayın. Görkümlü bunday yerlerde gönülün elden şattayın. Akındar kıskara velen ırdap salamız elder kolun çapmayın. Akındı turgan kuvatlı, alakandı çalışkan ağayın elden rahmat. Boğunday komuzu ustu kuvattap, konuşcan uşul baldarga bol çapkandardan rahmat. Bugün salmur beklegen atamız 70 yaşka geldi dep, 70 yaşın bugün da, bugün baldarın uğul kızları, carkıldagan jalpele, beklegen atamız, sokuluktun kadimki, kızıl tuğ eken ayılı, atanın aysam dayına. Bugün 70 yaşka geldim dep, çakırıp jatat bağrını, yaşını jana karını. Ar bir gelgen konu üçün dep, dastar göndörü jayıldı, bulgusu kayıp yağı çalındı. Eline dizgisin aytkanda, salmur bekte atamdın, Allah Teala matake aman kılsın canımdı. Aytkeni salmur bekte atamız, 70 yıl burun ilgeri, tuğanları bilgeri, oşol kızıl tuğda törülsü, ah beşike bölünsü, oşol ayılda turulsu, oşol ayılda çoğuysu, giyin boyuna jetkenden keyin atamız buna mayram kanday apandı, jaktırıp anam alıptır. Atamız menen apamız birbirine canıptır. Olmusun akam menen apamız, iki kız jana iki uul, Hudaydan surap talıptır. Baldarın kara oltursak, Urslan degen balası, Dulan degen balası, unturup durat karaçı, alardın da yok bolsun, eç vakta sanası, oşolurdun da buyursa, aytıla versin sanatı, oşolurdun da buyursa, baldarın anan göp bolsun, tığırıptırı töp bolsun, salmur bektin evereleri dep, jalpın elde söz bolsun. Alevi kızı vardın nazı var, bilemesek ya kızın ar, olmusun buna karasan, canımdan mahavatta yedemiz, uşulardan kızları, aylanayın kızlarının arırak, bolu versin cırgalı, deken olsun ıymana, uşulardan da buyursa, göp bolsun eken taş oldu, tağanan cihana, özü gösterdin östürgün, elecege jettirgen, salmur bekte yanamız, olmusun ayran kanda yapamız, mayram kanda yapamız, jakşı juay boluptur, jakşı juay bolgunçun, Allah Teala matama, göp jakşılıklarını beriptir, jakşay aldık algançun, atam jakşı iyiliklerini talıptır, bilgesine Kırgız SSR'nin mağalında poezlarından işlegen, alek bolgun işmenen, adır Kırgızistan bolgonsun, uşuluğa kaçayın atamız, günü tünü güpüldüp, emgekçildigi dağı var, oşolduktan atamız, aman bolsun canılar, amançılık bolsele, oylogundur tavular, bolcugundur tavular, gülüktür dağı güyrenip, dalaymay gelir çavılar. El oldurgan jalpımından ağayın, öz görmemen dağı, özgöçe sözden tavayın, götürülük bu yerde, bilemese ki akın gelgen son, elimden anan mağanayın, aylanayın kalayın, bırakın kudaları gelişip, kuttu vaka verişip, bir tuğanlar gelişip, tümele büyükten
берешет, бирин көрүшүп, бүгүнкү жакшылыгында жалпы жамаат бөлүшүп, чыргап турган маалыңар, бири-биринерди куттуктап, сыйлап турган маалыңар, ал эми Салмурбектей атамды, каалоо тилек айтканын тыңдап турган маалыңар, Салмурбектей атабыз 70 жаш кеп экен, 10 жыл өтүп арадан 80 жашка барганда, анда да күбө бололуп, Актастар конун жайганда, 90 жаш деген жакшы жаш, ошол Майрам кандай апабыз, Салмурбектей атабыз 90 жашка барса экен, анда дагы той берип, Актастар конун жайса экен, баскан жолдор түз болуп, чыккан жаштары жүз болуп, үйлөрүнөн арылап, ыры-соруна кут болуп, ошондо Кудай буйруса 100 жылдык тойду бергенде, агай-эненин баарысы ресторанга батпай жыктолуп, ошондо да келеле, ошондо да буйруса, ордонун элге төгөлү, эң кечке бапылдай берип кетейин, айланайын туугандар. Жакшы сөздөн козгоюн, албетте жанымдагы эсеним, акынды дагы ойлоюн, анткени эсенди унутуп калбайын, эсенге кезек бербеймен убайынга салбайын, айланайын эсеним, мынакей оозунда бар макалы, ээлинде бар сакалы, үстүндө бар чапаны, урматтабандан ырдасын, Салмурбек деген атаны, тебетейиңизе жарашкан, тең туштары карашкан, бүгүн мына эсекем сайрасам да жарашат, сабалаңы элге бүгүн да, элдин анан ичинде шаңдасам да жарашат, өзүмө кезек берейин, качан кезекти берет деп, ойлонгондор көп экен, убакыт кетип баратат. Amansыңардың ағаларым, андан алдыңар да бұл күнің амандашсын балаңар. Есенсіңер бің ағалар, ел içine келгенден есендейсін балаңар. Елім деген негізің Эверест тоғы барабар, ой жаңеле тыныштығырдап төккөнді, ешкім қолды чаппады. О, тыныштығырдап жатқанда қоноклор сағаттан қолды тартпады. Алда жерде бір ежекем сағатын чайнап жатқаны. О, Манседағын ақындар жалпың елді до мақтады. Төр жақты білбейін оғыл жерде 18-ші ұстол бізге көңіл бұрып жатқаны. Қарачы бардығынан ұғылдың алақам болды чапқаны. Ушинтим ақындарын келгенде алақам қол чабуының аруақта сұрайын. О, егерде қайсыл елең ежемдін, алақам чапқан ежелеримдин күйөлөрүн миллионер кылсын Кудайым. Алақам чаппаған ежелеримдин күйөлөрүнө токол берсин Алайым. Бек ушул жерде силерге тамашаны допурайын, кагылайын туугандар. Эми төр жакты карайын, төгүлү ырдап алайын. Салмор деген атабыз, карачың азыр жаштар төрдө болчу эле свадьба болуп жатканда, 70 жашка келгенде төрдөн орун алдыңар, айланып абдан дастанга. Ой, канакей атам менен апама алакан колду чапкыла. 70 жашта төрдөн олтуруп булдан эбегейсиз бак тура. Бирок атамдын оң жагын карасам, күйөө жолдош сыяктуу терде калпакчан агам олтурат. Ой, апамдын сол жагын карасам, жазанып алып тимелеп подружкадай
эретип отурбайбы. Ой ушинтип жеңим менен ойнойбу. Алыңагам айткандай жеңмен түшүп кетсе эмне болот? Дароо эле чөнтөккө салып койбойбу. Эми Салмоор атам апабыз сиздердин эл журтун баары баалашат. Эки уул эки кызыңыз сиздерди дагы 100гө чыкса дешип самашат. Анан келиниңер алдында кызматын кылсак деп дайым талашат. Азыр жаш жубайлар олтурганча төрдө тактыда ушул апам менен атам олтурса жарашат. Эми рахат менен махабат кызыңыз ордуларынан туруп койбойбу. Кыйнабай мендей торгойду. Рахат деген кызы ким экен адагы? Асмандан тийген нур экен. Махабат деген кызы бар бекен. Адагы периштедей болгон жан бекен. Алар намазга кетип калыптыр, ыйманың абдан шай бекен. Ой апаң атаң айтарым, пайгамбарыбыз кеп айткан, кагылайын туугандар. Эгерде 3 кыз тарбияласа дин менен ал түптүс 5ке кирет деп айткан. 2 кыз тарбияласа не болот деп сураса, 2 кыз тарбияласа дагы 5ке кирет деп айткан. Сиздердин эң алдыңар ушундай шам экен, агарып аткан таң экен. Атам менен апама болду чапкыла, анткени 5ке путевкалар бар экен. Эмиң атам менен апабыз төрдөң олтурат, карачы жаркырап турган жакуттай. Болбосо төрдө дайым болгула, төбөдөн түшкөн бакыттай. Анан чыныгы жашоо сүргүлө, ошо чыйырды менен жакыттай. Эми тыныштыгым жанаң ырдаса, ой бунун ырларын дала ирет уккамын. Тыныштык менен айтышта дала ирет чыккамын. Дала ире тутулуп, дала ире туткамын. Буга берсең кезекти сабала ырдап жөнөт да, айтор менин түшүп калбасын дуктарым. Жана сен ырдап жатканда эл түгүл тыныштык менин уктап кала жастады буттарым. Эми кагылайын туугандар, Элмирбекти билишет. Элмирбек деген эл акынын элим эскерип жүрүшөт. Ошол Элмирбек деген кезинде бизде эгиз акынды өстүрүп, эрезеге жеткирип, эгиз акын дегеним менин дагы аман деген бар түгөйүм. Акындыкка келген соң эң ардактап ырдап жүрөйүн. Өзүң өргө мынакей, өзгөчө ырды төгөйүн. Алдыңарга келгенде ардактап ырдап берейин. Анткениң эгиз деп айткан себебим, жакшылыктар калайык силерге жаалап баары келсе экен. Айткан ушул сөзүңөн ар бир периште доо көнсөкен. Анан жылайланбай могу жеңелериме Кудайым эгиз уулдан берсе экен. Тыныштык мырза, эсен мырза, бар болуңуздар. Кыздары ой тамада бүгүн бир өзгөчө той кылалы. Элге акча тарат дедилер. Чөнтөк толо акча берген, ошону таратайын эми, чөнтөгүмдө калып кетпесин. Анда баштадык. Кыргызда монета темир акча чыкканга чейин Кыргызда кагаз акчалардан башталган баары Кыргыздын 1 сомдугунда кайсыл залкардын сүрөтү берилген. Эсиңиздерде барбы? Кыргыздын 1 сомдугунда кайсыл адамдын сүрөтү берилген. Ай Сымалы Байылов. кандай? Сымалы Байылов. О жаратып коя турсуз. Карагана. Ким эде? Алдыкул Осмонов. Баракелде. Туура эмес. Алдыкул Осмонов дейт, улар каяктан келген?
Kada. Ay bana geldi. Abdullah Maldıbay geliniz. Bir son belek sizge. Kırgız'ın 5 somluğunda kim bolgan? Ay bana geldi ana. Kırgız'ın 5 somluğunda. Sara Kışnali. Al gibi belek. Validin. Oy bana geldi. 5 son belek sizge. Kırgız'ın 10 somluğunda kim bolgan? Ay bana geldi. Kasım Kırgızstan. Kasım Kılıçdaroğlu. Al gibi belek. Akın жазуучу, агартуучу. Azamaz geliniz. 10 son belek sizge. Kırgız'ın 20 somluğunda kim bolgan? Kara. Kırgız'ın 20 somluğunda. Toğluk Moldo. Çınaktı ki böyle? TikTok'u? Kim bolgan? Yok, çınaktı kim bolgan? Familyası? Ooo! Bak. Baybek Abdurahmanov. Hurmatlılar, emdege Toğluk Moldo bolgan. Toğluk Moldo Baybek Abdurahmanov 11 yaşında mala okşogon, boyu kişinekey toğluk adam bolgan bala kesinde 11 yaşında 7 tilde erkin süйлөгөн. Hazır 11 yaştagı baldarыңарды elestettiler. Kança tilde erkin süyley alam. Kırgız'ın 50 somdugunda kayısıl adamdın süreti bolgon desem Kurman Candatka deysiler. Kurman Candatka'nın ömür bayanı жазылған Kırgız'ın çıkarması kayısıl çıkarma. Vay barakelli ana. Azamat. Tағы kaysı? Azamat. Geliniz 50 son verek sizge. Sığan kılıç hareketler. 100 somdukta kayısıl zalkar bolgon desem Toktogul Satılganov deysiңер. Toktogul Satılganovday bolgon. Kırgız'ın бүт çıkandары жазылған arasında bırak Toktogul Satılganov жоқ. Kırgız'ın бүт zalkarların içine kaptıgan Kırgız'ın en mıhtı çıkarması kayısıl çıkarma. Kana. Hanbek Ramanı. Oy kokun. Çak. Oy bereketi kanata. İsmail Karaçi ötkönleri eskeriyor. Çak. Anda var bırak. Kılımga artar bir gün. Çak. Kana. Hareket kılın. Sırağını hurmatlılar joğun. Aytıp koyayın markumlar ünü degen çıkarma. Markumlar ününde büt Kırgız'ın çıkanlarını aytkan bir birlik verip koyamız için 100 somga 4 degen sifradan kanço var. Salbor atan benen Bayram apa 100'ge çıksın. Birden 100'ge çeyin 4 degen sifradan kanço var. 21. Çok. Kana esepteymiz. 57. Çok. 11. Para geldi. Turamez. Kana. 9. Azamat. Biriniz çıkıldı. Para geldi. Atınız kim? Yeleman Mırza. Öyde bir tır koyalısıca. Para geldi. Sizdeki vapşiye yakındanan çok. Kana. Biri de sıfırdan kanço var. 25. Çok. Kana. 10. Çok. Kana. 10. Kaça? 10. Çok. 11. Kana. Hareket kaos. Kana. 1. Çok. 8. klasda bütkön biri var olsa ya. 9. Çok. Hazır apamlar. 2. Çok. Kana. Kaça oldu gel? 50. 18. Bana geldi. Atınız kim? İskender Mırza. Bana geldi. Siz dikine turamız. 19. Azamat. Atınız kim? Bana geldi. Kaç tip taptınız? Sanadır. Azamat. Siz dikine turamız. Kana.
10. Hurmatlı meymanlar, en tuğra tapkan mına vereceğim. Kaç tane? 20. Sana paylaşacağım. 4, 14, 14, Muzika, kısrete dur. 64, 74, 84, 94, ana 41, 42, 43, 44'tü. En tuğra, geliniz. Bilek, cana 100 son. Geliniz. En tuğra. Ana çok sanayımız. 43, 44'tü 2, 45, 46, 47, 48, 49, 97, 94 köçeyim bana. Rahmat bana geldi. Andan keyin kana jengeler beleklerdi bere bergiler. Andan da öydere üstlay buyursa estetip koygulan akçalardı bardığını taratışım gerek. Bütün açıp alıp uqtagan canavar kaysı canavar. Ben bir toyda sıra versem bir ece kol götürdü çürük aparıp mikrofondu takasam menin köyüm deydi. Kaysı canavar iki gözün açıp alıp uqtaydı. O bana gel yapar. Bütün türküsünü uqtaydı, ay gün suqtaydı. Jara kana? Yok. Kana. Жылқы, жоқ, жылқы 10 секунда уқтайды екен. 10 секунда уқтағаны тоқ, жоқ, тоқ bir бүтін көтеріп алыпты. Қана. Ең тура азамат, қана келіңіз, бір белек алыңыз. Балғыз, тура, балғыз. Bir жануарды ертіп алып, bir жаққа барып, ал жақты мамлекет қылып салған. Al mamleket kanday dep atalar. Kırgız'ın kızı özümene koşa eğitip bargan canavar ököyünün atı koşulgan mamleket. Kıtay yok kana. Kıt ay yok. Kıt dene canavar yok da. İtalya. O! İlk tura İtalya. İtalya. Biliksiz gel. İtalya. İlk tura. 90'ga çıkkanda Baybiçesi Mayram apama жақсы görünüş üçün evine alıp beriş gerek. Tokol deyip da 90'dan ötüp kalganda Salma oratam Baybiçesine жақсы görünüş üçün evine alıp beriş gerek. Tokol dağı da en tura geliniz göz aynek alıp beriş gerekti. Esnafları tokol bular. Gülüm tacege başlagan cemaat gelingizler. Gülüm tacege başlagan sendesin canım tatlıraç bol Hayırlı doğanlar, bugün toyluyorum. Sanmarbay, yemek tuğlanı kutlu olsun. Ömrümüzün olsun. Bayram jeneği koğut tegar toyluğunu sürtüler. Taşkında olsa millet taraftarı dövlet turizmi. Yemin şu kıstasa kıs bir oldu sonra şu baldarı imanlı olsun, ilim düğünlü olsun. Öyle çölürdüm artık, el başkanı kıstasa geleceğe girmek dövütüsü olsun. Yemin şu yetki oturgan Salmarbay'ın topkuben alışkıcak oturganlar ağlar diye sorar. Büyülörükte çıkıp olsun. Bana bütün şehirde çıkıp suyumun sözlerimiz. Ben aytman tileyimsin, bağır anlatalım ayıptı, kavulsun. Gelişte tınışılık olsun diye bir tokçun konferansı görüyorsun. Beş tınışılık görüyorsun, ne? Allah. Anlayın bir. Apama, geldik sabah. Bayram, Salmor, 70 жылға çıkartmışsın, kut bolsun, Allah'ın жақсылығын көргіле, nevre çöğürülер көргіле. Шығып ден соғықты болып, şu baldarınız çayını söylеп, төрде отырып, бақытты өмір сүргіле. Шығып Құдайдың берген жашын жашағыле. Rahmat, kanata geliniz. Юбилейин 70 жылдық тойын құтты болсын. Денсаулық жақсы болсын. Не десем бар? Балдарыңды, неберелерді
жашоодо өмүр сүргүлө тилектешпин. Калгандарга бармак жакшылык каалайм. Рахмат. Assalomu alaykum tuğanlar. Hoş geldinizler. Samurayga 8 yaş bolasınız olsun. Ömür uzun olsun. Allah'ın kızlarını yaşlıklarını görüp paylaştıklarına bakalım. Yaşlıklar olsun. Rahmat. Oldu? Tamam. Юбилей куту болсун. Майрамыңыздын бактылуу болуңдар. Ушунча уулуңузду урмат сейин көрүңдар. Тоюңар той болансын, ар дайым жакшылык болсун. Алла таалам силерге ушул жакшылыктарды көп берсин. Салмоо апамдын жакшылыгы, Жақынырақ қалыңыз. классташымсың, ауысымсың дегендей. Міне 70-ке толуп атабыз, ушунча жылды жашады. Сага өзүмө дагы деп койчу. Көп жакшылыктарды каалайм. Анан Кудай элден буттан албасын, Кудай акылдан албасын. Канча жылда Кудай жаш берсе дагы ошону акыл эсибиз менен өзүбүз басып, өзүбүз чуркап жүргөндөй бололу. Анан балдардын урмат сыйында жүрөбүз. Анан баарыбызга жакшылык каалайм дейм. Qanat apa, suratga tushib qo'yalım. Suratchi bormi? Kel ol. Bakak chashpachilarni ko'rgazib, ancha-muncha bir-biringizga biylarni uyretib, o'rtada 20-25 minut antrak.